Iwemie dene. Today's lesson. Ikevivedo okpanyagie yasiyeva. Counting in Edo language from numbers 21 to 40. 21. Okpanyagie. 22. Evanyagie. 23. Ehanyagie. 24. Enenyagie. 25. Isenyagie. 26. Enerobogban. 27. Ehairobogban. 28. Evairobogban. 29. Okpairobogban. 30. Ogban. 31. Okpanyagban. 32. Evanyagban. 33. Ehanyagban. 34. Enenyagban. 35. Isenyagban. 36. Enerobiyeva. 37. Ehairobiyeva. 38. Evairobiyeva. 39. Okpairobiyeva. 40. Iyeva.